thoko riwe riu ri tugioka uhoro wigie thuguri ya athaki ni hindi thoko iri iguru muno makiria kuri athaki aria marakenda gukorwo makihama irabu ciao na magoro thiini wa irabu ingi na riu hindi thoko hinguritwo dirisha cia thogora ni hindi hinguritwo na muthaki wa mbere gukorwo akiona mweke wa gukorwo akirathama kirabu ni muthaki witagwo SADIO Mane wa kirabu kia Liverpool na riu thaici arathokoma kuria Jerumani kirabu-ini kia Bayern Munich mwigano wa ciringi bilioni 4 iria aragurirwo nacio muthaki uyu kuma kirabu-ini iki kia Liverpool na mushara wake urongerereka ni kwambatira tondu irari 150 per week yakinya riu 250 yongererwo. Referee, I have always been saying ati Klopp ni racist tondu gitio kire twagirie kuonio kia SADIO Mane ri tike turonirio and it's good that he has left athi thego-ini wa bururi arakorwo agi appreciate tete muthakita Oxlade Chamberlain okaga ikaraga bench all the time no ararihwo mbeca nyingi gukira SADIO Mane. Sometimes it's shocking. No ningire jugaga atiriri ugikara handu no korwo nwakinya success yaku iri ugiciriria ri no wahota Premier League no wahota kinya Champions League you can go elsewhere handu uretikirika na njira njega no hihi he undu ndiroiga niwe jariti na fans a Liverpool ngigo magikira makiugaga ati Nunes ni arokire ni egwika wega ni aingiririe goli 34 in 41 matches mwena wa Porto kule Portugal na ndiroiga atiriri English Premier League tio Portuguese League na koguo kweheri muthaki tested and proven na nereka wega rita SADIO Mane we may be shocked kuona next season hii magistrago hali ya bere tondu options yao ti we turesira hataga bere koguo wish him all the best with the mwana wa Bayern Munich ona koroku arathire na kwiritu kuthiaga na mbere ati all the time they are the champions in German League. Okay. Ko matikorogo na competition inene hali ndoge mushiri gwenda ujire uhoro wa mundu etagwo Lukaku ru thaici nake nĩaugire ya buru ndegwikire we kwenda na buru na micorora arathie kuria kirabu-ini kia Inter Milan hihi thama riako ni auto gukorwo ndikire mumira kuria thiini wa Chelsea ndaratete gukorwo ingiritie nguru wega gwiciria kuma riria aheanirwo on loan kuma Manchester ni atwikire wa kuyumba ndari akinya handu akaregister wega no riri aracokete Chelsea ni turonete maumirira marari mega but twana tu strikers twa Chelsea turamuima chance ona hanini so reke nake athie yethere ndukariganirwo ni mwaka wa World Cup na no nginya players makoro makiyethera kanya gagukorwo kinemo thiini wa timu ya England thiini wa timu ya kwanyu ya bururi Belgium ni timu ina competition muno nona nginya origi agithi kweyethera nigetha akorwo na kanya gagukorwo agitwo thiini wa timu ine ya Belgium ona maramwita omushablizi Mushambulizi bora mwena na takulile muno hari bunditako Gabriel Jesus kana ndo makiuga ne Jesus kuringana na hii ndo makimwita no letwa ria kore ne Jesus na ndo tukiugagira oro tu niana kimine ndu ari timu ine ya Arsenal na nyo nile Thierry Henry ikane horo ama no ti horo ama ni horo wa utali wa ama ali moriga ati Thierry Henry ni arori ciuria ciegie uria Gabriel Jesus era thaka thiini wa timu ya Manchester City ari na very good players thiini wa midfield kuma supply na mufira akina De Bruyne na kagadarĩngĩria goal liginya 15 no makariganĩrwo atiriri Gabriel Jesus thiini wa Manchester City athaka timu ihuthagĩrĩra etagwo force 9 kaida karaigũrũ kuma rĩrĩa eherire muthaki ti Sergio Aguero Man City matire mahũthĩra out and out striker koguo mahinda mothe ukoraga Remo Sterling ni urathika ta striker wakora Riyad Mahrez wakora I mean they just use the midfield koguo hii ndirehoka ati angĩuka thiini wa Arsenal na coach akorwo akimuhuthira ta out and out striker ni akorwo agika wega na ni wega tondu ngirora Alexander Lacazette ni eherire na hehera ginya Pierre-Emerick Aubameyang koguo aroka kurehere competition tumwana tunini the likes of Martinelli you know the likes of Akina Nketiah koguo ne hakugena competition very healthy hau bere no jugi atiriri Arsenal matigatuke excited na transfer ya Gabriel Jesus eika they need more players akohera competition jega you need a player who can score for you more than 20 goals a season working here 20 goals when a striker giria more than 20 goals a season at least you can compete koguo ne signature jega no he dress giria there is some work to do for Mikel Arteta hado tana to raisia ate aroima Man City ni gukorwo ni arekaga wega ni kiathi Arsenal ni korokire brought Haaland na Haaland ndakiongerera mushiri and very expensive kuma mwana wa Germany very expensive na koguo no mwaka ugire dire besha cia gucokia haria
Iyo ni ku balance sheet. Iyo gato mire here no nige like juge hena shuri todo if you want to compete with Man City back offloadera one of the players the question is how do you want to compete? But the hela ne kore hoga ruku thini wa Manchester City ukira fikira vugi kore to gika wega na kore no mare hedire Jesus hari undu akure. I think so. Ni hetagiteo muno coach wa Manchester City na decisions iria koragwo akimeki tondu ni maisia ne aroria Jesus aroima ni undu wa gwika wega gwiciria coach ne arorete na kona the Champions League re tondu ni atuire endaga kuhota ri uyu ndangihota kujindira Champions League reke ndehe strike onge tondu target yake riu ndigwiciria ni EPL ni acindire muno ona ari kuria Bayern Munich wira wake wari ogwetha Champions League akiuma Bayern Munich agioka Man City kundu araheo mbeca cia kugura thaki wega nigetha korwo agika wega Champions League so ndireciria tha ici target yake ni kurora players magimuteithia thiini wa Europe. Haya Liverpool nao muthako wetagwo Don Nunes. Yes. Era igerie Nunes na ndiroiga atiriri athakia ni anyinyi mathaka thiini wa ligi ngurani toguo togweta uhoro wa Haaland ni athaka thiini wa Germany na Nunes athaka thiini wa Portuguese league and a very big potential no kidini atiriri how fast can he settle in the team tondu talent enayo ni tuonete mayo make by the way ogera Liverpool wako wamena kama Yerika wate mugithaka nao thiini wa Champions League timu yake na fukinge mone muthaki mwega na igeria against them tondu ne igeririe by the way against them thiini wa Champions League ya season makemwoya na ihenya no ningikuria ni atiriri how fast can he settle in the team tondu agi settle wega na ihenya tole tuonire muthaki ta la season marehe Diogo Jota thiini wa timu he settled very fast agi settle no the team iyo no hi agi akuingira na wega na ihenya na thaki cia ngiri they will miss SADIO Mane. Aya na no kuringana na timu ya Liverpool ari uhoro cio wa gukorwo ati inyene ya mundu tagwo SADIO Mane ni mekuri feel ona gutuika kuri ningi na thina ungi wa kuga ningi SADIO mundu tagwo Mosara na kerauga mucara rarihwo naguo ni munini kuringana na ria akoretwo agithaka ni makoragwo na mathina ta macio ma mishara but nie hakwa ngirora combination ya SADIO Mane na Mosala irari perfect kuri timu ya Liverpool but o coach ni ari reasons ciake cia gwekondo ndigenda kuga ati ni riria oigire SADIO Mane ati maumaga guthii guthaka some tournament in Africa already morali ya thaki ya Africa re mathiete SADIO Mane ni athire akihota tournament iyo aririkana uria coach amwirire ri ati they are living to play some tournament gwicirio na morali yo ya gutigwo kirafu-ini kuu ri igakorwo ikinyihanyiha Manchester United getara hota tare gura mundu Manchester thoko ri ni ya muguri na mwendia du meha marathiite kwendia igwire haya Tottenham Hotspur Spurs ni mefagite wega ndirona coach wao ni arefanga wega na gwiciria uhoro ucio wa kuingira thiini wa Champions League na makio mweke ucio andu Messi etikaira kari wati Arsenal ni kuingira thiini wa Champions League umetethetie muno na regionete ni moete some good players from Serie A gwiciria hii ni makoro magika wega thiini wa ligi iyo na even Perisic akaigira ni a good signing for them very experienced player gwiciria konterea mwonio wira aruta kula mwana wa Serie A ni kuga ati mena mweke na muno kirikana ati Harry Kane ni agweta muno auta kuthie mwana wa Manchester City na mweke ucio hii wa kuthie Man City mahorwagira na Haaland na ndio watu miakari no Haaland no kama mwana kanini oyo atigio thini wa timu ya Spurs hihi competition ile tuliona next season nene muno ni ya athakisho romokite me top strikers brought Haaland Nunes na Harry Kane tondu general ni hado aragwatirio igatiriri I welcome Nunes I welcome Haaland let's compete for the golden boot koguo hii tureka magwika wega thiini wa kimera giguko nao undu uria njui ni ati muthaki agitikira guthii guthaka ligi-ini njeru ni ekite research na akamenya uria agirire gukorwo agika nigetha ikorwo iri success thabari yo yake. Wow, thank you so much. Na Jesse Buru, thank you. Na Mary Maria, thank you so much. Na Manchester United, wena kirafu muthaki wetagwo Harry Maguire, AFC Leopards no imwe kana Gor Mahia. Ngebe athie honeymoon ndora kimutengeria muno. Thank you so much. Nitwakena muno makire ni tondu ihinda riu twakorwo turi hamwe nawe ria gukorwo tukiumbura bedi na hata rutanganja ni twigitherania korwo tungiahota na nijue tukwenda kundu kingi tutarota gukorwo tukihutia no muthenya wa Jumatatu kimia twerekeire ngai witu atuiga na kuiga no tukagenda mweke ungi wa gukorwo tugicemania oro haha ninjite kwa referee nyewe Jeremiah Kimani JK. Have a good one.